Ya, gabi jala orang semenda. Soksoni, dia mau baru nabi anon lupa santai minum tiket tuamu. Usi puluh nok kami, dungi lupa santai man nomor tiket tuamu baru nabi di salun nanti. Iya, melatih pak. Jadi, soksoni mah dia mau permusi nabi. Ayo magabi. Son kajong kami. Bona dia suhu to. Lebaran yang nabi raja sunak balila bulu beri jumpa beri. Gabi. Hidup, bagasan tikyon, neng. Buat nabi mah, tua digondong nabi di bagasan tikyon. Ada orang so mulai nabi, dia mau permusi nabi. Akas matutu, asa alurunda majo, tua mata, nomor tua di mata. Ya, melatih mari yang permusi nabi. Oper ya bang. Asa lundang mak tuamat paraja do inata sori pada naliat na dulu. Iya asa sahat son dedok dena tua-tua. Siancul mula topa. Beda bang kotak mula las peruduma bang mak tuh kotak sopa. Ya melatih mari yang permusi kami lihat nak parhurasan. Oke bang, panggil dia kami bulan dia sudut di bagasan tikyon. Asa bedang mah godang lihat dia di. Jadi dia orang nani ada orang sobat sata minta tuamu sabar dulu maju memek kami tu tulang-tulang di bagasan itu nanti. Iya soal yang berhak pahami pasangan to
meme nami, kuanak ng tumarmain nami, doon sa lastiruhan nami, siya po na niya suko. Kami sa doon na kumpara doon po namin raso ng Manila. Asa Mendao Major, ete di sunat Manila. Di anak ng di Parumay natin. Songon silas ni Roha di Salunga kasi kedua bulan di Bagasan Pikyon namar Hamarangi namar Dogatu nak kalingan otin sosadia nabuy kuasa tami songon silas ni Roha nami tuhamu asa tinti batungan itu batulang-gulang parau na otin sosadia nabuy kuasa tami tuhan tamatong namang buhay batu natin. Iya, jadi waro jolo tapasahan katuhang umur nami. Jadi soalnya Tuhanmu raja di hula-hula nami ala nang nilai kamu partikia Tuhanmu bermuna ima dalau ima na mga majalo pamas Mana domba mo lau majalo Tuhan di gondang ima raja dalam nami lau manobat Tuhanmu raja di hula-hula nami. Jadi soalnya ada di upasa mas 10 jari-jari per 10 sadawal si majuju. Nah, tapi orang tangan marsal bahan itu aku. Nah, ulas baru aku nama jalan ini. Iya, gabi yang baru, gabi. Jadi soal itu bermusik. Gabi. Yang aku baca lo, tonton kami kami, kau mau bertusi.
Tuhan umat nami. Hidup kamu nak kalingan. Alai kaos berbunga-bunga orang tangan nami di bahasa di kamu. Tuh macai bertambah-tambah kelas di roha. Di kamu kami selalu ula. Amang buru. Kasadawa matong hatanya tua-tua nama dokon atau sangkan mapor ke rumah bahasa tua. Siru maka bapak na muna gaya matong na ulan tangap muna. Sampai na ulur matong kita biar. Tu dia hawang buru nami selalu dan buru nami mangalaka. Tu siba ada botan ngaka parsau dia. Asa bawa matong na berhatur dia kata di rubian. Orang semahami nama jalo selalu ula muna. Tu gadada ba dia hawang buru nami doon na buru nami na mangalian. Jadi songoni ma ada do umum ni. Bolo ngaro kabar gelo ko sobat tuwa rupanya ula na. Hai betutu Roma hami pasahanton deme nauli deme naringgan. Doon sabi-sabi nauli doon naringgan tuamu. Salud na raja ng buru nami doon na buru nami ate. Iya, asa mangalari kita, asa ta sabi-sabi, raja ng burukta ng bere ng bibere di bagasan tikyo. Para musik nabi. Jadi ana musikop dah kita saruna buat tuan kodam di Bagas Satikyon. Ala neng macakon harun ulat tanah kita. Di rohanami tandubui mak kita nama-nama kita marungan tua teh. Kok mai dari sol. Nang dia mau buru nami saruna urung dia mau. Diaka nalau si jalota sian orang di ulat tadi. Satu kita di sos saruna. Ini terulang kita. Soalnya omar musik nami lalu sepuluh. Jalur kami tuan di kodam nami di Bagas Satikyon. Asa didok na tua-tua sa tinawal tiyo binay tu panuhatan. Medang masih tiyo las baru doa ma. Asa hatan.